Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Working President ke NPP Meghalaya uba Hamlet Doling ula pentep bagi NPP kan sa Pynbna yu Kyrtong bane khonye ke election MP Lok Sabha na Shillong Parliamentary Constituency ha ubna Jymmang. Ula yethu bagi NPP keradap ya shong perkhat ya ke election shteng samoy jong ke MP hendai kan sa shong biang ha ubna Jymmang ban yo Pynbna no yu Kyrtong khnang ban pen ithu yikipat ba. Shu ule thu bagi don kumbalai Ngut kiba pan tiket nakaseng NPP kiba kwa bane khonye ke ni election. Ule pentep bagi NPP kan Ïakhun bet ya kan election shteng samoy. Kuman shupen kan mau ke jing pen kre ek election shteng samoy jong ke MP Lok Sabha kadai ke jing khlat no u Dr. Ricky Singkon u job nakaseng Voice of the People Party. Na kaliang ke VPP ru kala da Pynbna bu Kyrtong bane khonye ke ni election u Dr. Bats Khamerbo u badai unong aiktian ke VPP. Katba kiwe ki seng sain perthai kum ke UDP, HSPDP, BJP ki badan hakaliang sarkar kimpat penidang lakin penyeng nikin om penyeng. Kumjuru ke Kongres ke bomdan MLA kadang penkrek bansai ye Kyrtong.